ko ar pho sang tiu Joseph ul ong hakin men bo ju nga te ngan sayak no Henry ublay shisha unwan kmi yepi bat unyalam no yepi nakanikari sha katakari yakaba basmai Abraham how Isaac batha Jacob ki kentin ki badan hundi ngiso ko Joseph ula so men si papalat kaka ba yung job te kin men hin bau ki jabu isen pukat pamlo ta Wah, kini ketika bentar ke bangaru ngam lawan kamu non ben bono mar udah para mau lo mula ta ka temen ta ka long ka ni ti hin men hin bau kini ki long ki kentin kan no hin men ki khamashwa hin bau ki deki ba hadin jabu kani kanum damut han ya kini ki ba si para baru ndeke khamut ya ki baying ki ba sembaro ki pateng ki ba yemi kinmen ki jabu bat ki ba aku hidup henmen imbau min hapan penyiar kum tai kani belum dah kum ta amut ngilabat orang ba uju sep ga so temen si bapala kami kamu Ukraine unhang nih kamu dua Joseph Ukraine sya kibadan hasenda ajang kila menong or kikun kiksiu jong kita men or ki jong or bayi masem mhm. tiang rega jeng bu gentin men bau kamut tani thau men trai ki jong Ang kibali si parawat kila bandon hang taru ibana pedeng juki kila bandon nomor lemi tu yai manu ba yap akan ki pot pot ke kentup lang iki kan dia ka jingkran ke jong Joseph hundi ka long biang ka jing pen pai so ublaya ngati ngan sayap no kamde ke jing khmi inti ke jong baun lech sakari jong ke jing kular ke jong ble u ula penlet ke jing mut hala ka jong ke jing im ke mut bau smut hu bau sayap akari Egypt kata ka syai du undi Aba but adi jong tu u ai biang ya ka jing kermen ya kini ki para kul ki para jat ki jing u ba uta u blei u bala walam ki syakani kari Egypt ban syang ha kari Goshen umur bedong hak tu ka jaka pa u Goshen ba uni u blei un i no iki Henry un sayalam na kari Egypt ban net syak kari jongka jikular dimenta kani kalau kumka ko ilab ong kum ka jingit ko lupa ya ka benta ka jong u blei ayu unne akisi ki banwan punya lam no yekti na kani kari ke bumut kari Egypt syaka ta kari ya ka ba ul Ismail au Abraham au Ishak ba u Jacob kini ki likely ki kerteng gini syam om ta kani ka testament ka warim de ka jai beteng ru shindu syak testament ka batamai u blei u ba im u ba u Abraham u Itho ba u kongo u de uju u blei u Ishak jong Isa ba de uju u blei jong Jacob ba de uju u blei jong Joseph kini hinmen ba kini ki parakur perajat jong Mubarak jadi kadang ko arep saw ka syupin sekian ia kata ila ba ong betak sekentin bala u Joseph unyap akri Egypt Henry ka jingai hau blei wa im kanum dai ya kaban dekut na bari tak ni u blei u bala bande ikijing perla ta kalau ke bi ini ke dekat ke baar au saw ti fidan ai ban ong hang ni pastor ashupu kan ke jingkeli mo fi mhm hang ni ibaran kam te ublei Abraham ublei Ishak ublei Jacob mhm. hatu balai impenan kam te ublei Noah ublei Adam siwan ke jing perkhat kan balai balalong kerpang Abraham Ishak Jacob hatu dei bo Abraham de ubrio bela jiet jong balai kanum da thau e shidu shata marka jingat lenti bat u blei
Kada kajingat nanti da kajingat ban ko ngu ya kajingat lam syaka ba umtip syai ublay dalam. Kajong unuwa kadon kajong kebentam deh. Hmm. Nuwa untuk pok asni we partai pa thau ya ka jingling. Hmm. Kajong Adam kadang don ka kaper eden. Ublay dong ya keren Hmm. baru Adam. Hmm. Tenrei ban ko ngu ya kajing khot. Ban mi nela kajong kari nela kajong kikur kikha. Ban lit de chaka jaka ku umtip de sushania me ublay kasdang nu Abraham dong. Rồi. Ina kata kadau ko long uta ublay u Abraham ubod ushania. Ju kajinget kahir pateng hau Isak. Ju lu kajinget kahir pateng hau Jacob. Ban mentah kawan hau Joseph. Ila ban ong me da kentin ke masyai. Baka jinget ya ublay baka jing pinsya skor. Eh, sanjurun jauh Abraham. Abraham usam pateng ya kata kajinget hau Isak. Isak usam Hmm. pateng hau Jacob. Jacob usam pateng Hmm. Joseph. Kani kalong kajimayan jong kata kajinget namar lasyam ala kajong kajigim ya ublay. Kumnu kisandur au Abraham to ublay ya keren. Isak ublay ya keren. Au Jacob ublay ya keren. Au Joseph ublay pun pau dengan baju ki jimpos dia ke jimbatai. Untuk memilai pada kajigim kajau Joseph. Joseph pada Umar dah kijinglek pula kajau ublay. Kot cakakardan ku orang buat sensyar agar di Egypt. Ini baru Joseph unyo tang bakadai kebenta kajau ublay. Iban penderung pada ya kata kajing nget au ni ublay bu imbak ublay bu sisa. Joseph upet ni dah kajing long praktikal. Ha kajing dei kajong balaki jong kinben anda habal alik ilo ujong apa. Au ublay uba ulama kajing im udah uju ublay penyu jing ma laki jong ki henben. Yang sedap itu ke episode belah dia. Dia lo kata kan ngrim kai. Ni ba u Joseph ubu kan muna kajing nget ha ublay. Kamdai ublay busu tahu hi. Jadi ublay bu em ublay bisisa ublay jong kiki apartemen. Dia hi ongkum no. Dan isu Kawan kat wa pidang batai ya mandangas kat wa pidang batai ya mga perhat am namar ba kaperthai gala arroy ide kamudur ba kaperthai gala arroy ta kapor ka ba ublay ukhat yaw Abraham na pedang gibobon ba atau por udong Abraham kamut kadiga jingjiat kerpang gajong ublay yaw ni ubrio Abraham no Abraham so Isak so Jacob Bano Jacob ka kala Israel maka Israel kala ka jat benrio kamut kadiga jingjiat kerpang gajong ublay ya kani ka jat benrio pas dang no Abraham man pen I ya ka bor ka jong u bade ka jing phla ka jong ublay nai imat dei na takadaw ka sami kini kan tiende ublay jong Abraham ublay jong Isak ublay jong Jacob hanai ngim sokot patahang ta kay na masyakmat ina syekren tigit kat masyakmat jong ngal ba uni ublay du ubayrap om tang ya kaniga chat beri Israel hanai ubayrap badu bakar khu ya barok kan kumakalong kalat jing kar khu ya chat beri upathai pada nganam sniu chat oh beri lo kam dei tang oh long lagi perkat apa kalian. Nada dei na kalian jong keri. Nila bon ong ke Egypt ke de ke wei ke ublay lanjit bon nong kalat jing kerku. Akisap ke bon ni makini ki beri ke ublay lanjit kum Abraham, Isak, Jacob ru. Ilet syakari Egypt kum keri jong ke jing kerku. Andai ha kani kasin menta dia kata keri jong ke jing kerku. Sandur ru yu Joseph unong ke jing kerku pada kum ke jing penim. Apa deng jong ke jing yap. Maka nem sini ke jing yap. Kemala ap ki beri.
Andai Hmm. ba ublay upanan kam yakani kalong ying long assembling ba jong Joseph. Sandur siya kalaway jong kajat pendiri Israel ro. Makalong maka ba ublay uji ban penim. Ya ka? Ikibe de kijat pendiri pe. Ba tere garpang ne. Kap simbut Hmm. pada ban ong ba ang namar ba uji nakani kalong ying ka jong Abraham terter. Ba ublay isi no ikibe kijat pendiri. Kamdan ke bakum kata haka kot ba na dagi pulih kita gi kam sedin ngin siya ba ublay ru penan kam iki wei pada kijat indriu ban ajing sneng pada kini kijat gede Israel bikin kok mo mila ba kong ba deketin ke basai ba ublay jongi ublay bunyi ublay ba im ulong ublay ubale renti iki baro himla ba kong bu ulong tang Hmm. ujongi dari ulong jong baro kai Hmm. dari fimdan isu ni jam syedhat ba ar pausan